bakakuvuga mbere n'abagenzi bakaguheba umusozi wose ukabimenya mbere n'inzu yawe ikanuka ibibazo nawe ukigunga bwire Yesu ahagukure. Harahuba mu bibazo igihe kinini bigahinduka nk'imfungurwa ababanyi bawe bakakuvuga mbere n'abagenzi bakaguheba umusozi wose ukabimenya mbere n'inzu yawe ikanuka ibibazo nawe ukigunga bwire Yesu ahagukure. Ibuka Lazaro yari inshuti ya Yesu maze Lazaro arapfa kandi Lazaro baramuhamba ababanyi biwe barabimenya mbere n'abagenzi barabimenya umusozi wose urabimenya baramenya yuko Lazaro yanamaze kunuka muri uwo mwanya Yesu nawe amugira muzima. Nshuti mukundwa umva nkubwire ntukangwe nuko ibyawe bizwi ntukangwe n'ubu zimubayemwo erega Yesu ntakangwa nuko ibibazo byagiye ahabona wibuke yuko yazuye Lazaro amaze iminsi ine mumva erega n'ubu haracakora rindira gato agera iwawe.